good morning, oi, good evening. Ja, malole, soi fo manuia ile ni vai ngone fiafi. Sio ese wila ngonda le fiafi. Ile lofa maleanga le leio tatu mtaisili. Le leile nge ya so o fa iba. Sole. Nge ya fiafi ko kulo sipaka. E kan ka fa pe mai. Sole ai fo we fie o manga sangi. Si vai le me fa mimika mai ya. Vai, ola usangi ore Friday. Io ka ko fa manga kua mai. Awak kere ya lu lo ke sangi. Io lo winga loka. Wo le fa ma ongi le sangi. Ai ka kau ko ka fa manga ku me ke ora so kofi. Kota vai la usangi ka ola sfalaide. Io ai ko kilo. Wo le le fia na i malo le malo. Wo le le fia vai me ke wa. Io wa fo ye kwa la ko ba ai le se sangi fa apea. Io ko kiki ya ko ru api ako ko herwa ko le sangi ka malo. Io ya fa fe lo isi tatu watu no ele vai ngora fiafi or kanga ka mu wa ngo vai ku ngawo le fo ye pi amu me la usiva or ka kana risa risa poto o vai ku pi amu me la usiva vo ile ke lo aki lo le meri o fie fie pesere wa fo le pesere fa ka ko ngo ya ka ikor fa yava ai ela le si fa yava e ngwa ka e fie po longa e ngwa ka pesere fa yava Ioi, o le mea ngā leo ke ka kalo sia ia umar ka ko kalamere i pe mare pau. Ioi, kalo sia. Ai wala ngona le fia fo le ne fiafi. Ia, i ngai por kalame a bata ma yai le fiafi. Ia pe ona yai le ngā ngai fo faiba. Ia, mai le tamali i longa foi. Ia, po le sunga foi le ya taua. Ia, sa vea mare tato por kalame lungo le radio Samoa le ngā ngai fo faiba le fiafi. Fi au mga luenga so o me martato por kalame au le lei le kamai kiki ulu I ila ia marsunga le iloia au vai ku ofo loia tau tai ia to far vai mlaya sata ia male sunga le iloia ia seleni sauni au vai ku ofo loia ngi so ke va ku aku mangi pior kama ko lengi hoile ai ka ke vai ku le fangol papakiu makua isella le fangol papakiu mafuta mai se to ina ya posita mama tua ya o sita ma fo ngei wa fa e yo papa o le papa grandfather ya por le papa ya tanu ya por tu lo sof tu loma ya le mafuta mai ya mare to tele o se tatu ainga ma na ya na tatu proclame na matai le ne ya fiafi ya ki ranga foi o la o le oi I sama fa ngata so tatu watunu a wai tu mawe o le fa va ia se suia ia vea nga mo ka sala pe ka lo ke se ioka singa ka mai menti ia tu langa ia tatou maftanga fa fitai nei por kalame na to mua fo tatou wa fiafi ia le tatou fai me fa solo mai ia lewa o mai le afi nge ya kota male faleo ia le tatou tartano atu mo muana mori fa fitai ia tatou kampani o motonga le fionga falolonga ya rube matasila ia mai session fartua le tina au le layer company ya po le fionga ya le ngaftasi afui maono sufali ya mare tatu ainga le motonga ile fa wina pea ona lango ya ma amerika ko tara tara tiri toro wa uma ko inga ka unga ya ku ese le lalo lang ya nga fa fetai ya ona le fa wa pea ona lango tatu por klame ya pe ona masania ya feftasi kota marfleo ia pe foi la ona fa nga solo tato por clame tato fa pitoa mole eseta la somaliu wa ai o le motonga ele ma fai u ma ku le si fa piko sau le si wa le limas full pasene le pa u ma wala lo tato seki no fo o se ava no le foi mo le fa taina tato wo ma pa anga ia o lo fa pe ona tau mun muri pe tato por clame ma u fa tau ile tato motonga wo fa tau tato motonga ma ua tari tonu ai ile au le leo me afale ia ai ma se foi le au nanga mo moli ma ile au nanga tato fatari malo le au le lei o le lau fofonga fia la ka le tele le fa manatu le fionga fa lo longa ya patsila ko anga ili
Yo a fa nga sa ko ga nga la ki ro misa mo ko ro nga e kofu ai o ka ko kampanya motonga wa fa nga wenga lilo yo ya pe ke fa alonga kwala la mo le lo la walo foi la se tulo e ke li ke mi uma yo li share smile ina ia mafai ona watu isi maloma tau watu ya mafape ona o mai re fa ngati to ona nga le motonga pe ona e fatali malo au ona nga ma fale ya mala ona nga ya I loli mamasini awani so nga luenga tele pe la titi e au ona matau tuarta to motonga I tulanga I so se nga luenga na mi ai ona nga ya ai ona tatu tala no ile nei va nga fiafi ya le fo wa mafai ona mo se hava no te lo fa va se ka komenti ere ne yale pe me le power ya fa wa re ngone lungo le messenger ka ko kala iyo fo yale vi ngai le tua tai sanga le momero to so fua after fo le mafuta maini so ta mama tina matua so ta maya yona keti masion fatua ya foa yo asano miali ya so uso ya Paul Talo ya le mafuta mai ya sunga tu lomba yo tanu ya ai mesere le lasi male to telo tato ya offense mar tato ya ya offense foi nga kota mar folio offense foi nga tato por clamar tano ava mar nga fo faiva a sabea ya fa pena yo tato malava lango e tato por clamar manaya por clamar fa wapea wale no pu ya so tato watunu ile ataimi male ataimi yo ya ese a pena nga fai ese a pena nga fai e tu sai fo I male martato por kalame ile afia filini a tato tere yola por kalame se yo wal wako mua ya isi fa alinga ta ualia more sila fia si tato watunu mai le committee o le tato first supporters Utah ya ole tulanga ile tato restala yo tulanga tato restala ya ole tato first ainga mata fale Utah le stala ole ngoanga ole event first ainga mata fale Utah le stala ole venue Island Crimes Restaurant St. George Utah yo okere yo oyamya le soli maela wari yo asiaka mavui o yo ngeye e fa le kongo koikota ingi yo le address tasi iva fitutolu Sunset ya St. George Utah valu fa fitu o le aso lusful maneiva aperila lua fe lusful manelima o le stona e pa o fa moelea ile se fulu tasi ile lima le afiafi o le tau po le totongi o la restala lima se fulu tala America ya o le tulanga le la a fai foi o fafofonga mai isi stete po tua OIP o Las Vegas, Nevada, Arizona, o Colorado e mafai na suwane pe o fia le stala ai le ai se lato matafale ya fafetai o sai ni tato committee o le tato first supporters por kako ai ngor fato tuele tua sa motasi Utah ya o tulanga na le fafonga foi so tato tunu ya pe ona ya ai tato tere yo tato mta na ona to fa ai lo atu asivaga tau le tato raffle por tato lulu fa mole lava o tou maua le toa se fulu lima ile luas fulu ila tou leo te tau fia o lato tusi lulu sa fa pe ona tar sanga mai o le nei wa fa ilo atu te tau na fa mo popor fa un masina le nei ia pola matanga fo el masina le lumana nei mo le tapena ina o tato fa ilonga ia ma le fa mo popoina tapena le tato sei ia fa mo le ia le tu tau la to la to swafa ia fa pe le te ilona fa na ta ofila utusi ya kota marfoleo ya fa mo le te fataliatu fa pe mo ia se swinga po fa tausa utusi se si o tato ya mai kusar kusi ngai fa kau ngaku mar kusi le fa kau ngai ai fa pe le fa tausa utusi I se si o tato I oro ta ape tato tusi lulu mo sa ili o la mioton ya fa pena ona fa ilo mai ona utangola ia le to fa tau tusi ya ina yo o taimo tato sei o fa mau popo mai to tonu tu langa tato seleni ya mai so tato o tato tusi mo sei ya kako kakalangola ia le
ka ko kala ngola ia le ona fefine lele ile vange ia kwa lele ile vange ia kwa ia le fatanoanga por the press conference ale tama tai pa le mia ia male vasenga tu stala ia ole tele ale tai me fatanoanga le ole mata upu ile pe ole tise pe ona fama ni no ia ni so baenga yo ai la maisi vaenga taua wa mafai ona piki na mai fatanoanga le mata mai tai pa le mia ile afia fine ia ile watu ile ato sa fai tu la talwa lea watali e isi fisiri yo mai mo modi la le nga faaftai va senga tu stala ya atonu foi nga mo mai sin ka ko ka sirang flaku fa longo ka ko kala nga fo ya pere fo ya tonu wa esto fa va senga tu stala ma fe siri ngia tamata ipale mia e tu sai mama ta upu ya o mana o mia ona mai so na fina ngalo mai o le mea moni ila kala o akure le fafin ngai mana uba ai le tabaita ipare mia ila fafin ngai ese mai la uba ai ese mai la uba ai tabaita ipare mia le fafin ngai mai ai le malanga ile fono le sa malanga ai le ka fai mai o perkanga le sa duai o ile tete fono o le wingola fam talanga foi le wa ese la ka vai ai onga ai o le foi mai la fe le silo ma fa foi le mta o pe fi fatala no ele ye foi se kai mi fpp ya ku yai la ko au fa o la ko le au foi ngi le au fa se mea la ko foi ngai o ko ka ma fai e fa tupu le masenga i le va uso i la u fa longo i le mta i tan no ngata mta i pa mi le fa finle ya mana ya baenga muri e pe tu fisile tu stala mama nino ilo mama nino ilo lona fina ngalo fono fana solonga administration o to nga mea ia male mea foile on me mo ai swe o ia tangata na fai mo ni la to me fa pe e se la to track record mai ai ia pe mea foile na funa le fa yo sai malaka ile time na fai ile ai tai parliament so por ka nga le te fia tala no to le fefin nei fuia le ole ole me ai a tiro i tuenga atina e au mai ele fa pe tel noi na tala no le ai tonu ole cabinet ole mena tona manino ye ele tunu ole fa tuanga le na au mai ele tai nga fatia e Samoa ona tawa veina ni bisinisi usi bana fa fo e ko tika o ba o ye ni to mai fo ile e ma fa ye ona malu pui le tunu ele tula fono fa nga solonga administration o to nga mea ia male mea fo ile on me mo ai swe o ia tangata na fa mo ni la to me fa pe e se la to track record imata upu ala ia fo ile o tere fa pe atu ele an ale ole tule te fa pe mai ai ia fianga la auria la fa na polo naina ole mela na fa te ngata ape fo business ye lona tu malo it's still le me fo ile ole lona vested interest ma o mena pui ia le malo ile me fo ile o pulenga le se mo milonga fa por kiki isi milonga tele la sa fight parliament so
o la e ali mai ya o no ma fo ile taimi na faile ya asa zone pe o se tau ma fainga e fa pe fai mai se fai unga le al malo ya polelo ya siri foi fa pe o siri ya le tulanga foi le o lo wa fie se me ya ai pe na fai mai o miro ngala fa por kiki foi te mai chai lo mo ye ni lo ya mtana bingo le ba fa fai si le pisau o le tere o me fe ngai ma te mana o avelo malo si le me tau na ve elo malo o le ta u la vende fa mon le stock exchange na ina ia le sa lo to mai te kai o le sa ile de fata na mai mananga I Hong Kong ile ta u le o le aitana for the Sheraton o le voila de sa lo fa ya to be may evidence o sa mga may sa may tatufilo in may disi o iba ya sa mga ulian na malanga si fatangan na alikapinita pa ele se fatanang kapinita o nga kulang pepa ay ole mata upuna may ata momo ole tar sanga ale falsel malole Sheraton if you fatala noa le management contract on a fighting tangta mai o mulpula lana tu malanga ikolia ale la fape mai pe mafaiona alwatul minister efeso soani ile sabali ale hotel ile fatala noa ole management contract ya ole melana na malanga ele malanga fai sime na fari Moko mai. Ma pawara me le waka ori pale mia le fefiringi. Na malanga i muri pola. Ngaru le fe ile saingi o le ngaru e nga vaku le pepa muri pola e malanga. Tu lou le tamata i fai pule fo o palauri. Ngaru le ile loan le ale al fartani malo al Sheraton. Ai o le awa le se fina ngaru tamata i pale mia wasa. Te siri tamata i tu stala le. Ina ia au mai e tamata i pare mia fa mau mai pe ona mana o yei le tamata i fai pule le sa ave ma min sta tu pe mo mun muliane ave ma min sta ti na tamata ai pe tai le vo tali manino tamata i pare mia ma pawala me nga lo ia mu pola nga le fai ngole loan ne nga le fai ngole loan ne ale Sheraton o isi mea ele se mea lo winga o le wa ko e mawar fina nga lo tamata i pare mia ile vaenga lea ele ai o ila se ikali ai le afori ngoa le ya pa tu lo fa fonga la tunu se ikali le ki o le o foi ngoa ke le fa uru le ngi la uru le se ikali ai mo le amaya i runga o fai mai mo me o fake certificate o mai mo me o fake certificate e au mai fa se ai le tunu yo ba mai fa ta le anga ai le tamai tai fai pule le wa mangingo le mai le saunoanga ar tamai pa mia ina ua facility tu stala e tamai tu stala le e au mai fa maunga pe ona mana o mai ai e pe ona au mai pe ona mana o mai ai ia mupola le sauno tamai pa mia pa wala me ngalo mupola ngalo mupola e aru foi ngai ile loan na ale farkali malo le Sheraton o isi mea ile isi ngamia kupu ia ka ofi lola fa pe fa longo mai pe mau mai pe share ko ye sesi ka ku kala nganga le ia ile kama ile maro lo ngula mulamu wale ya ka ngaka fa ku ya ka ngaka koso ma si la ro kalinga le kalinga kama kau koso ma kau ro kalinga ngavale fa koso mau ro sipi fa koso mau lo so ia le ola kau fa leanga le boto e mawar fina ngalo tamata ipale mia le ala o tali manino man vaenga le iri ngabian kupu fela le mea mai ko fake certificate ia ai masiara ka mai le fia lo ia le fa u le fia ka mai
e lau mai ya lo waka mai nga lo ngangu o lo waka mai nga lo ngangu ai kini lo fa pa se koko io ile ka wos ka mai pele lo fa pa se koko io vai o lo waka mai nga o le o la ngangu o au kini lo ngangu o ia me o stock exchange yang fa mai le ngalu mul pola sangi o Hong Kong le wa kali mangingo fia me ile fia file nei o le so lusful fan masino mati ile lato fono matustala inga me apa u le me le ngar wai ko mu le ko manga ko mai kai pale mia o le taimi o le mautonu o se mafa fongo le lei ona o le fono o pale mene sa fa pe ona fa tu wale la fo le fa tutoina le langa wa ko fo le maukongu wa fise ka e mama fa fongo ia o le hale me ka ko la fo mai le hale me ka ko la fo mai se ka ko fo kasia ia i fa mo molenga yo ke fo au ko feka so no ngai sa mai te to filo de si ko i vai so no mai oliana malanga e se fatanga na ali ka penita fa ele se fatana nga ka penita nga ba kulang pepa ai na ma pepa puna mai ya te momo oli tar sanga ale falsel malole Sheraton FIO fatala noa le management contract on the facing tauta mai o mulpula lana tu malanga ikolia ale la fape mai pe mafaiona alwatu minister FSO soani ile sabali ale hotel ile fatala noa ole management contract ole melana na malanga ele malanga faisi me yana fari ai ka pugi ro nga ga case mari ke lo le tau fa aleanga io isi tamai tai fai pule io ya muri pola ana rosa ale morio le a boto sa no manino ya fia me a pawala le me malanga ya na rosa ore ko akele oka ai maisele la wo kalo fai sia wo fa pele e alang o fa pele sia wo le wa mafia fia pa ore fe roi ma ole me nga le ku mo ya ure lo fai sia wo olea wa ko sa ngo ka me kai pale mia e fa sa o nga sa ngo pe nga sa ngo mo wa le sa tu li lo ta me ta tu stala au mai lumana fa mo nga pe na sa noa ia mo pola ana rosa ale morio faila ya fia me mai lumanga fa mo bangwa leo mangingo le wa manino wa matua minino me uma le ise me o ngaepu o foi la mata upu le pe ona mo dia ia le tamata i fo ia lise tu lo to fine fo ia lise marisbe e manino ai le afia file nei de sa unanga tamata i pale mia pe ato woto te mai mo le press conference po le se fulu 5 minute piko ai kua wa le si au te lenga silinga i tulanga ile fa le tonu le ile tise samo ai ato wo lungo le tulawa le malo le fonga fasala lau mai o modianga ako wo lunga ile press conference tamata i pale mia vasenga tu stala ko wola ye nga wa pele ako se kula o se fulu 5 minute ke la piko ai kua ngai maua uma nga me yo kala ngo kwa le foi lan sa no manino tamata i pale mia ile afia filene mata hata mai i la o fa longo mala mai tau ele i faya se kanga fia me ile matanga ruenga leo e winga ile kusira me o ta ule hanga ia le mangingo wa le sa to turi loe au tanga vai a tipi au tanga vai ngalman mana ai fa american fa me ona le mela mai mau lo kai me fa se kangi de maka upu ana winga la tala ole ana le winga le mele ngi ole me e fa ule kangi fa kwa fa ile o modianga awa ole me moni ia ka ku kala ngoa ale buka ku kala ngoa maka upanga le voi lungo penga te failangi wa fa hali fo ye manatu nisi ole me moni ile mata upu le nei o se mata upu
e atangi ai le toa o le loto o le tofine lea po le tamaita ile ya Lisa Smith o le memo mua fa kwa ka fa longo le ka ikaya wakusi fa apea se si le malo o le winga la kwala vai ele fa sa ele fa sa la o le nganga fa fetai lo ne fa ta va ile fionga le ama malo le malo na mana ia tusi na mana ia tusi atualise io le wa ia le wa mai se le sa fa pe ona fe au po le mtanga luenga ma ia bai se puinga o le saunga le mu o tamata ia Lisa Smith o le winga la fa mtalanga fa fe kai o le fa tu munga le o le po le hau le fa rupenga o se tatu watunu o le hau le malo io le sa tusi ele tamata fa fe kai wa kai lo oi ele ai ma fai fo inga la ma fai nga mana ia ele neita ma o le atunu o ia wa vea ma fa o le malo ia le kulanga o le mana ia o le tusi ele kilo ia le au ma malo le malo po le ko ngaka le po saka makua po se kangaka e kele so ka ma ainga po le lava ko ngaka po se fai fe au po le lava na tanga isa o ale au le malo i le tusi malona male meo lo tau sanga i le tusi io fa pela ele fai ale au le malo se nga yoina le manino le ya wa fai se ya oisi tua inga le pe ona ua fo i fesile tu stala i le fiafini nei fa pe le o fa ono masalo mia tamatai pale mia o yeni tu langa ni milo milonga fa por kiki ke rola kwa sawa ui ko fanya nga fesili nga me por kiki ke ro ko por kiki is everywhere wa so se mer por kiki awa yangi o ka ko kuskusiri ma fa pe nga o pai mala fai e por kiki le ai ka ko wo de sa ongo mea vai nga fa nga ma pepe alang kangil pepe e por kiki nga kangi o pepe ka ko lolo e por kiki for pepe war me nga kangi por kiki aso ia ka ngo fifa pe wa nga ka pale menge ya nga yer por kiki le ai iso ia se me nga le ko ilalo ka ko war fa ali ko manga ku ilunga ilunga o penka fa ilangi fa mai vai awa ke fia por kiki kiri kai vai nga ka ko ilo ka kiki mai polo o ka ko laiki le winga nga la kala o nga la le upo le ngo mai le fa le mo me ka o mo le upo ngo ho ye le fa di usa o mai fa di mo por kiki ya nga ka ko ho le nga o se Samoa o se le ka ilo ye ke we ngi si Samoa mo ai o se me i karu o wola le fa kwa o loi so le ele ai ma fai fo inga tusi le au le malo e fa ai lo ai ia loka ika fo ia ka kau ma tulanga pena mai fa fetai i lea tamari i o le tamao le atunu le amana i o le tusi mai o se le songa le lei mo le sila fia le Samoa ka ki ia le lalo langi e ka kola ngoka ku Samoa o le ma fainga ka ko kusi i me fa apea kusi le official ombudsman po le sufainga ina ia tangai mangkua la le official sufainga o ila ko ia ilo iloa se tusi po se fa se tangata Samoa e fa asanga i se fa tinonga oni nga luenga se matanga luenga po se tangata fainga luenga le malo ele o tonu ila wa e ke kusi la le official ombudsman e ave ia lau fa pe fa pe o e kanga iaku ele o kongu lau sila malau ai i le fa ki ngonga o nga luenga a se matanga luenga malo ia la mai matanga luenga o malo fa pe ke ro ko fa ru lau kangi e ke va ia ko ele o mariero lo ko fa ki ngonga e malo o lau mata upu susu enga e ke kusi la le official sufa inga me ga inga fa ingole o sufa inga o le pusi e ke kusi inga e fa ai lo ai le me le ke i lo le fa ingole maka upu po o yai ni winga fo ngei sotanga fo ngei fete nai po yai se tulanga ingi winga fa ai ku au e ke kusi sa o ala i le official o sufa inga le merki fia ai o tali le al malo
ma ua polo ina ye le malo se pui ngol sanga le mu o le tamaitai ia po o le tofine fo ia Lisa Smith oi ia ilo tartonu a fai o le wa mai le ora mai lunga ile tamale atu no po le malo le malo ia ia ave ese lava le tulanga o le ita ile mtanga luenga malo le malo tu lo le fatonu voi ai ia au mai le tulanga ile fatinonga ilo na au te tele o tonga luenga ina ia fatino le mele o sa no ia ipe o tusi mai le au malo ia pe au mai e fosse fatonu au le winga na kala ka ko fo i ko le makanga o fo yu o ai o ngara kusi o yo ye o ngara fo le mon bia le complaint o i o ngare tangi le wa lainga a wa le tusi alise nga ave e fa ai lo o i o le mori mau o i o lo iai evidence o le mata upu lea o i o lo iai le atoanga o le mena tupu i se la ua tu ngatala le ka kio le kusi i se la ua feilo inga ma le o lo fasanga i le tusi ia e pe taila le ala na sau no manino i le tamata i pa le mia na nei i le press conference ma le matustala ma ia failo ai na te ena ia tua inga na te ena ia tua inga ai na toe manino ai foi ele o pale mia o ngarkangi ele o pale mia o ngarkangi o le winga o la famtalanga o ai o ngarkangi o ai nga fai arkangi a fai ile tangai ale matanga luenga o malu le malotu lo le matanga luenga ilo na o te tele a fai o le tanga i le matanga luenga o malu le malo yaini winga sori tu la fono i le tusi i lo ua tari tonua tata wana avele moli mau famasnonga ilo mai ai a fai fo i ai se tu langa fa apele la tau tangai ai se sori nga tu la fono i le tusi lea fa pea ua tua ia le tai o le tonu fo ila i olo mafo fa fingere le ki ole singi le ngi samo le nga fai ngere maliu fo ila ukalangoa tulo wele fa tonu le mtanga luenga ai fo i mai la ukalangoa i le fa finge lea le sa va i le maliu le fa ngei oi salaia o le winga la ukala o kangila fonga nga o le au le malo le mafau nga o le fionga le famsino sili le mafau nga o ile kama ikai pale mia le mafau Fair tuala Bonifacio fe o ye sui pare mia nga o ya ile mafau o kalale ale ngari ile ale fa finge ile mala lau mai tuala ile wa pakor palam fe tuala o ye ka nga yo i e fa le kusi avel maka upu fam snonga fe o ye sui pare mia nga o le mafau minister umar kapeneta ai le itula i mai ia le ngase pe ona ia nei i to tonu ole fainga malo po le vanga fa fire fast nga o kala le fingelea i ta i mai la vai le malo se ia o ane fa solo ane ta i pale mia o le fa masino sili o le fa masino ngasamo o i le kadio di onga ka peneta i minsta umar ka peneta nga o ia ile nguku puwa atu low nga o ia ile le mafau le fingelea na o lava nei fa fiangainga na o lava nei fa le tuo nei fa fiangainga o nei ta mama tina matutua na o ia le mafau a fai sa tanga i la le mtanga wenga malo le tusi alise maulato i lo ai i se la tosu suenga ewi ele i o i lumo fa mas no man mata upu ai se la tanga i sorry wa yaini vaenga wa sorry tu la fono wa le sa no manino fiame ele fai sangkang fa mai fiame ya ai lo ngai sian ali nga fai sangkang ya e ka ilo yai ka ilo yai awae nga mangingo le sa no nga tsamata i pale miele la to fatal no nga twistala ni fa pe o no fa mas no nga ai fa pe mai fa mas no nga ele fa maunia ya ngaka inga ngamka up ngaka inga ele fa maunia ngaka inga to fa silingia to stala o yeiso ma fau e fa aulu sautangi fa sanga ile tamaitai watu olea ya lise ona
o le whaaleanga ina o lou tamari anga. Whamai fia me, le ai. Eoi, le ai. O le fesili u whaatupu mai lo mawhauwhau. Apea, o lea ua ngai yoi matanga luenga manu le malo, ona o le taitai o le malo, ua whaaleanga i le tusi lea, se tu lou lava, le titala noa fo i lea i le tūlanga i le whatinoga. Ua tatau maono mea, na whaatino fo i le whawhinge lea wa ngei. E ula vale. Eoi, ingo sia mai savai lako mariu. Se vai le mariu, sa ka kaunga tomu i le ainga le mariu. Ia lea, ko se ko was fulu tu mai tonu i kaiminga mori mau mai. Ku lunga kaka mo i fafo. Ia la fa fia fia sau e fia ku mai luma le mamalu o le kalesia. Io le nofo fa fia ngainga le pa io ainga. Io a o la fonga ia fai mai fafo. Oka sole fai yakula kala. O ke le lopo le ase mea mangongi le anga. E mua. Se mea piko siringa mangu le anga e mua, e mua finge le fua piko le anga. Eoi. Waka kau o ngā maongo mea. Ona tanga i fo ila ia matanga luengo malo. Ile o se fatustusanga. Ai, more ka ki anga sao. O le fatinonga. O tūlanga ni. Na o le mafau. O le fafinge lea i le au ma. Na o lona le mi ngao malona le mafau. Malonga nguku pua. I le tai o le malo. Tamata i pare mia. Eoi. Ngao o yai. Eoi. Tuala fea le sui pale mia. Olo fea minsta. Le atinu o kou umaya abia ma minsta. I le kapeneta. I le fatu o mai o tato whainga malo. Walu le lua tausanga, lua turu tolu tausanga. Ai le tupu whawhitau lea. Ngā o iai la fonga. Lai, wa le ya ka kou umakilipi o la fonga la whawhinge lea. Wa ka kau ngā whai e se fua. Ka kau ngā whai e se fua. Lea. O tūlanga. Ma nino sau noanga artamata i pare mia. I le mata upure. Lea la wo fesirigi. Po hai lai rongar kangi. Io. A wao le mea e whaile kangi. Ia ngā whako whaielo mōrianga. Ia kairo iai. Kairo iai kia wa whaila ako le. E le whaila utusi o le. Ale pale mia le kangi. A ele o ilo le pale mia. Wa le sau no manino fia mei. E ave alanga wha mua le mea. Ave alanga wha mua. Ia mai o le tūlanga le na. Ele i iai se tūlanga o whapea mai fia me a mea o whengei o ina tūlanga mai whaftai o le ufsiringi atu stana. A wan mea moni, o lewa o na langa ngā mai maa fia mai le ia le swafa fo tamata i pale mia. I le mata upure nei. O le fatu o ia le fasiri. Lea la ua tali manino fia me na te ena ia tu a inga le tusi. Eoi, i le maliu ai o le tamaitai tu stala ya Caroline. O le kūlanga nga. Nga ke enga. Eoi, ma lesi vahenga tā ua lena tali le fiafini nei. Ua manino ai ma ua kakawainga nga ku i whao ia lau nguku o kā ngaka. Ia maisi au vahenga ia kau wha leanga, loko leanga. Lewa koe wha mangingo mai ai fia me i lana sau noanga i whonum tu stala. I alu ase anga losa. Nga pauano le mea alu anga losa o sa inga ole. O le maka upu lea male. Marwhakari malo. O isi mea ia. Yey. Nga whaile mea aia. Ale inga i le sia fia. Iri kai i li wake ar whala malama. Eoi. Ai vai aku ngosava vali aku ia. Ia ngai whaifi au. Whaifi au hoi ia asi. Eoi. Ngai au hao. Lai aku e asi i inga lotu. Sole. E so aku ia. Ia ngai lasi singa. Ai vala au foro i marko inga. Ia afe mai ia. Mapu mai. Mai whaile whasi ngā malosi o whakau iare o mai. Sao ka wha iang e roa. O whai ei pā. Eoi. Whai ei pā. Ma me ula. Ko waku loa o ka se ngai ma kwa i usi le ngiu. Eoi. Kwa i
Osi you. Boy, alalia. Mole ngau ya. La vela. Se wo ke ko nga ku. So le mo ko kang ya maka ori sia wa. Yo, kang i maka ori sia wa. Fesi le barko ina ya e se me wa. Uso le wo murang. Le wa fai mai ya kalas ko ina. Ya e se me wa fa le kong. I se me ma fakia iro loko. Wa renga nga malingi uro maka. Kusala le murung nga e fa no mai yo. Ke manga kuasi ka ma inge me or fa pa maula o longa ma oilia yo ya fa kule murung ku fa mo mo yo le fa fonga so tatotunu o le afia fili nei le o tali e iva i le vaenga pito siri ta awale pe ona sau no o le tūlanga ia fi moli o le ele fofuanga tau nu mai masina fo le aso lima afi lima afi moli le mai fiti o le au mai haya e rent se vai le me wo ye kako e tali ai le tau nu o afi fo e lua ale malo sa mo le au mai saina i se company mai saina le tau nu mai au kuso le tau nu mai au kuso o afi e lima au mai o le alisi o le alisi ina ia fatu mawina ai le faso so le leo le tise i maota malawa ai wayai so le atu nu wa failo le tulanga fa le tonu ai o tulanga ya o nga na rato fanau ai mai se lunga ya o nga university ya ona o tulanga fa le tonu ona o le fai mape o le tise ya kam si ya vave nga fai mai se nga yoinga awa le memoni o le wa kali mai le kama kai parmia ya ai o le ga fora me komisio su ale minsta ngarwenga o le me foi la le no ele o yengi fai unga mausali o ye kon ka penge kar kai mingi le anga mai lunga mi ska ngarwenga o le fai se komisio su ya ale mai foi fina ngalor kama kai parmia ya e alo foi kupe nga me fe siringia foi le tulanga ile fa ono vave ona fo ia tulanga le ele o mauti no le mai le tadi le tamata ipale mia po le tadi le malo mea e yeise tulanga e umaka ya o mele o le mai tawa tulanga e ka ko ke fako aka ko e fo il se lau pasege pe aka u wafie ka u mai au kuso ya ai se ka ko va ai fo i faka mo e nga wafie lima le lisi mai ile malo fiti nga pawa si mafo fo le yai nge ke i wa fesi ka ye marka wa le kise ile tulanga ole amai o afie rent le amai haya ai lo tartonua ele o se fa le tonu fo ile e fa ono si e fo le tise i lo wa tartonua ka kau o nga si la fia fo ile tato malo le tulanga faina ma le tulanga mata utia ya ole afaina ma le leanga o me totino ainga ile tango fie tango ta e tatau ona tilo ye male alofa ia mafua se tau ine ye se mafo fonga va pea ole to e si ta ye tau le tise ona tongina ole ita ole tulanga le rent ma ye yafi lima afi e rent e ka ngu umaile aso lima masina fo wa perila ai afa peta lia talo sanga le malo sa mo le malo New Zealand ile malo New Zealand e au mai se la to va le fo ile ale al malo sfa fita al malo New Zealand por le amia New Zealand e mai se la ko va le kele ngai amai ya fie lima ole a va ven ka u mai ai le yo ole so lima masina fo ya ole tu langa la na ile fa fonga so tato talia na pa wale tu langa e mo yo e moni o le wo fa ilo mai tu langa ile time pe ile tise ai lo tato no pe ano fa ya ka ko kile masangi ya me yo awangi a maya fo nga fa sala la ma me e ka ko ke au mai e fai ma fo ngi ma lo fanga va pe nga fa sala la wa kule ka ko ko fo ya le o langa ka ko yai o le o langa ka ko yai so lo nga le lei e tu langa le malo sia nga fa tise yo ya talo sia
ia vave na faale leia tulaga o nei mea ia mamamori foi fa malo i le whaingaluega i le whaingofie e le whaingofie foi i le telo o tuuaiga ma lafoga le atunu ia i le whaingaluega foi o loo feagai ia ma le tulaga i le faasoasoa mai o le tatou e le tise malo le galulue malo le tautua i le atunu ia ono sa'i foi i outou finagalo ma outou loto ma outou mafaufau o ani sa'i si o tatou atunu ia ona ua ele faingofie le tulaga i pe ona iai ia ai iai lava le tatonuga o loo outou galulue fiafia e tulaga o le fa'afo'i o le tise i le tulaga i pe ona iai ia kuaku lola iai ma le lavevea so'o ka'avale rent ka'avale aiga ia mai kakapisigisi o mai aiga ma rent aku i kua oka o se tulaga lelelei o se tulaga i lelelei ia o le tulaga lana pe ona iai ia nisi o vaenga sa fa'apea ona fesiligia ai ia le tamaita'i palemia i le afiafi lenei ia a o le mea moni o lesi fesili e fa'atula'i mai atonu e fa'alogologo ma le tamaita'i palemia le tatou fesili o le ele mea ua kuaiga ua fai kako faiga paloka o le ele mea ua kuaiga ua fai kako faiga paloka se i toe fesili mai le atunuu fa'amolemole fiame naomi ma ta'afa se ole tagata ia tapena ia tua le se me fefe ai oi ko yo mai o fai paloka ko yo mai fesili le tunu atonu ole atele se la sanga le lei matele se tulanga kakia ia nga foi meu rule of law fa la mai se ir kai me kango ye me nga ir kai me le kango yai ai taro sanga e wo mako fia paloka lava oi fia me oi o mai e fai nga paloka la mako feo ki le mako fia paloka ai wo linge ya fa ya le foi sa fsiringe tu stala nei po le artu langa i sesi fono sesi tawa fianga parlemene a wa sa fsiringe tu langa ile speaker por fon fitala yo mota o lana tau noanga se taliu mai tu tai parlemia ona toi fei lo ila ia fatu langa ia e petai sa no tam tai parlemia o man fata tir kale na from o le si fono o me ia pe ya o fayaku e ala kai me ku ese me nga ai ave fa mo le me ka fai ka wa fier parlemenge ma fai su langa fata ape o lo le vai nga ma o le wo fa leoa le fina ngalo o le fia se fulu wafe o tagata le fia se fulu wafe o Samoa ia e pe ona iai e kakau kwa koe foi me fai nga paloka ma ko kele a wa ka ma ka ngo fe koe paloka ku sui o parlemene mole tai o le tunu se to wa lofa mai ma se to ma natu mai ate matou mako ka penga wo mako saungi wo mako fia paloka wo ka ko foi me fai nga paloka faka ape parlemene me fai nga paloka e la ngona ele suia lona toi foi mai i lana ngaluenga sa fai ai ava pea o le sui foi lele o la yaile tu langa o le mautonu ona o le milonga o le ngala e ku fua ele o mau le mera ku pero tu langa na fa leo to se langa na vai ile tamai tai pale mia ile mato wava ai mala wia tirtilo mala sila la tunu ele o palengi le mea o le ale le palengi ia o le i le kule mo ke langoa le maturity o le vaenga fa upu fai na sao fanga mai mafilifilia e Samoa e taita ia le atunu o le i le tu lea le lua se fulu sui le au fi ai martete fono ia por vaenga le taita ia le taita fono le fionga le la uria maliko ia o le tu langa o le fa toso lo loa ia fa pengi ia na ile o te manatu o le talamoni lava ko ke reo fai paloka o le upu moni ko ke pala ai e fai nga palota o la utu o lalo te fa leo ai se fina ngalo o tangata Samoa o lo muri foi
i le nei fatava ma nisi o por kalame o lo lato tau muri ai fa mon mole kako ka ape fai nga paroka fai le kako fai nga paroka fai oi o le fina ngalo le nao Samoa fai le fai nga paroka toi fili ona tai oi toi fili toi foi mai a Samoa fili ona tai a toi filia o ele te sa fa termine vi ia le swafo le atua vi ia le swafo Yesu Kristo oi vi ia le musumusunga lilo le nganga pa ia a o le ngofo le kaimingi kalo fai oi kalo fai le mako baba yaku mako ke fia pa i malava ise vai nga fa upu fai ta ia le malo a ko fa pe mai la o ko o la ye ya ki o ko le malo sia ko pu le malo o nga mako ka ngofira e fai ngumela ele palengi se fulu lima na ina a pe a fa pe se fulu lima na ina luas fulu lei o feo ngumela ha kere a kelele luas fulu pe kelele se fulu lima ia o ina oi o ina o le tulanga le na le fa fonga so tatu atunu ia lewo o fa leo le tatu mana onga ile malo a po ila to lo pulea fa sori tula fono le malo o le pumoni le a o lo taita ia fa sori tula fono ia wa kere loa o ke sala inu mo le akua pe au fa yaku o lo taita ia e tu sai malo tula fono o ke sala inu mo le akua e o fa a ma fa kala ngo mai le akua ia ke mingi fa pe o le alo ma fa fa nga ia o fea la yele fai mo mela la po o ila ko nga e va ia malo e o sala i lumor sila fanga le tua e oi a o le mea moni fa mole fai nga palota fai le fai nga palota i lo utari tonunga o le finangalo moni leo le tua mai o le file move i leo Samoa awane yo tato ma fau awane yo tato ma fau o le atato walu e fapea oi au fonge o ko ma fau a meanga o ko wasila fia meanga ko ki faia le ai o le si la fia Samoa ato la fo e mata mai isi atunu o le nalo langi ile mata utia o le mea le faia Samoa pulea ese numero ai to ai titi maolato tau avea le pulea nga malo oi maolato tau avea le pulea nga malo lesi anganga po lesi langona e whanono ai o le tato forensic audit oi lea ua to woe e tau te pipi i le tu le la po le opposition ai o fea na whaasanga i le forensic audit lea na alu ai le miliona le atunu oi lea ko kongi mo uma fa mako kupe oi lea ko kongi o uma ko kongi le company e fea ngai marikako forensic audit ia por forensic audio ne fa mai ia fa finge fa ba lele oi o fea bo yai po ki ia ina milionga ina vasaloa ko e nga kampangi le wa o mai ia fai le uma la no mo la ko milionga oi ka fio lai tupe le atunu o le foi na fia fa lo le atunu po le a se tau no unga o le me o forensic audit ya o le wo molo au oi e tele ia ni vaenga sa fia i loa oi tele ni vaenga o lo fia i loa le atunu mai le mai melea oi o lo fia manino Samoa i le whaonga ina o lato tupe i pulenga malofo i taruai a wasa alanga i le taimi fato a o mai e to tono parliament o le a fai le so suenga
e ilo ai pe o iai ni whainga pio le whaonga inga o tupe pe ona iai a mai le taimi o le whainga malo fo i taluai. Lea ua o lava inga saungi la teipole le kako ni poki a kore forensic audit. Ai ka apelo. O le fisidi. Whawhewhere kupele ngaru ko ngingo rea o lea susuenga. Whawhewhere milionga lea ngaru le ko ngingo le susuenga lea. Molo awa i whapea? Eoi. O le winga le ngā se whaamtalanga. O le winga le ngā se la ngona vai. Eoi. O mea na fola i le atunu. Ai o le memani no. E le toi whaawa wina le forensic audit. I le lato report. O no lewa manino mai le mata le vai. Ua o tau tu whatasi mai. Malei tu o loo whaasanga yeiso suenga nei. I le taimili nei. Lewa kou whakasi mai. Male opposition. I le taimili nei. Ia ma ua molo awa iloa. Male kako forensic audit. Eoi. Ia o se langona vai. O tupe rea luai. O la fonga na fai. Eoi. O mea na fia malama ile atunu. Na look forward sa moa. E whapupula me forensic audit. Ai peitai. Ia o lea wale tanu. O lea wale tino mai wha moe. Wale tino. Eoi. Wale haise mea sa kilo e ila kungu. O le hale taunu unga. E iai nisi e moria. E iai nisi e whanapui. Ile whao ngā se o tope. Ai peitai. Ia nga o le muku koe foi o. O lea wako koe foi o. Tau te tuto whatasi mai. Ia. Pe o le ala na. Toi foi mai le atunu. E toi to tofi atu le atunu. Ona taitai. Eoi. O so u lea vai inga. Toi foi mai. I le atunu. E toi to tofi atu ona taitai. Eoi. O tūranga na. Ia. O te taritonu. Ia. Le a wha paua i se taranoanga. I wha mai i le vaenga lea. Ai. O le mta upo le tamata i a Lisa Smith. Lea o le avala au lea so sfuru lima o le masina fou o aperila. E wala au whakasi la ma maka upu malise. Lau mata upu leo te saini ia ili asfaraile. Mele ye wha mone wha mangaku me o koura ka saini. Ke ua ngalo. Kolu pengi o ke alma. Ioi. Wa i ese lea ku ai ngā. Le au noa mase pala aide api. Ioi. Kau ngom so power mele fa mele api saure sangi mo leva o fia opo ku lo lima. Leva o fia pa ya ku lo. Ya, o le te lenga na tatu tau no ngani ia fia fi. Ioi. Ya. Aswatu vai malu puenga pa fa pe wa ise ngana wole tutani. Ale nei fa ta wa. Ya, ai ia ile tantonua. Ya, ua ia se sina vaenga taua na e po e mai le tatu tala no anga nei vaenga le fiafi ai o le banga o ka ko mangi sa mangi loka ke no paulo ka ke manga kua i kongo fa pui pa loka o mangi sa mangi ke ka kalo ya fa bangu ye le io tu langa na o na ingalo ya tato mata upolo tu oi no mar fa masnonga ia i taro sanga foi oi ia pe fo mata upu o lo mane ya me ia le fa pe ona tu la ia i tai fono o ia fo tai o tato ai ngor fa tu tu sa mo tasi i le fionga le lauli al mali toa ia o le sunga le foi pule le fionga e pule ai fai mata soa ia o le sa ave mamalo le malo i lo na tulanga o le chief inspector ia pole to fa ya lio ya por to fa ya la vea fa tau malama ya o to fine ya Lisa Smith wa le foi man mata upule le involve ma le foi afia ma dise i ba nga le bala ya me o le sunga ya Samuelu ya masiona to lua ya sivai
Ioi. Ai, o le mata upu ia level au le aso se fuma lima, level au le mata upu alise. I le tūlanga i le mōrianga fōu le tanga ruenga o malu le malo. Pei ona yai, le tapisa i lunga o penga ta whailangi. Ia o le avala au le aso se fuma lima, o le masina o perila. I le whamasnonga whaitu malo, o le whamasnonga maulalo le tunu. Ia o ngā fui level au e man ka upu kota. Ioi. Kako whelo ai mai kai o. Kako oga aiska ko ampe pankeke. Ba ingu sa ko ipukoko. Le la fa pa o le koko lea. E ka penga ko ka kipo koko i kai. Ioi. Ya a inga uma wo mai masani ya awane ngalo taro sanga ya tato fa mo uma ya a mai se ngase so tato tunu upiona yai ile mautonu le felauto wai ya yona taitai ya soso ni mai le nganga pa i le tua ya fa pea ona fa to afile mu ma ia musuia ila to o fefe ma pala ai e fo i faifa nga palota ina ia whaaloto tele le nganga pa i le tua. O mai e fesili le atunu. Toe foi e whai le whai ngā pālota, ma toe fesili le atunu po o aio na taitai. E o mai e taitai ia malufi le tama ainga Samoa. Ia mo le anga i luma. Ia ainga i Samoa nei ma atunu e mamau, aso atu vai malupuenga a yaise ngana a kota, ma le whare o wale tautamari, wha ngalo mai. Io e matua atu ina, wha manuia tele le atua, ili neia fiafi, i nei wō ma paanga uma o tau umalo i lunga tato YouTube, wha manu mole o tau i lunga tato YouTube, o lo sauta ua mo kota ma le whare o, ia o lo tango, e like, share and subscribe. A wha pele tele subscribe ili kako i kulau, por kako channel, subscribe lo mo ka ika fa mon mo kota ya fa wa wetato maftanga like leave a comment ya fa pena fo ilungo tato Facebook ya fa manuere tua ina tato fa fianga ba lato fartua o lo fa fale tu ya po lo tawa suina li puvayo le ola i so se fata faita ulanga ile ngata isa monei o atu du mau na yo tato ainga uma o to umo mafta mai o loo ai tau malele ya tunu mamau sa ilinga o manuio ainga ale na tele o to so ani mai fa tai tele ile to so ani mai ile tamau ainga o tatu tunu e la fuangera ku perko ainga ale la kia koi makota ole manguia koi faka milonga o la kupe fa tai tele lava na mafta mai fa fetai ile fatu mawina pea na pele si tatu tunu o Samoa ya yo to loto manganga ya tatu felo i fuitai au pe aulia whawhetai tele lupe matasila, male tatou motonga whawhetai fui mauna sufali, ma tatou a inga motonga, whawau peona lango, ya kota marwhaleo. Ai mora taimi nei, wha soi fua, manuia lava whainga malolonga lea fiafi.